moji ljudi, kao što možete vidjeti, evo nas u novom videu na mom kanalu. I ovo je kratki update, znači, zadnji klip je bio Assassin's Creed Rogue, i posle klipa nisam izbacivao jedan dan video, tako da evo, ovo je novi klip. Ali šta se desilo, moj Windows je otišao na reinstalaciju i bukvalno su se sve igrice koje imam izbrisale. Znači, bukvalno ostao mi je League of Legends, Assassin's Creed Rogue instalacija, FIFA 16 instalacija i to je to. Bukvalno nemam nijedan program za snimanje, ništa, evo sad instaliram u ovom trenutku, tako da neću moći, bar neko vreme neću moći ni GTA da snimam, ni FIFA, ni ovo, ni ono, dok ne skinem sve. Tako da fazon u tom, znači, neću moći, izvinjavam vam se unapred zbog toga. Ovo je sad se izaći ovaj video, znači, pa ću ja instalirati Assassin's Creed Rogue i nastaviti walkthrough te igrice. Također, znači, League of Legends, YouTubers Life nastavit ćemo da snimamo i kasnije možda ubacimo neku drugu igricu, GTA, kad mi se bude skinuo, jer bože ne mogu da ga skidam opet, ali izgleda da ću morati. Tako da evo, ja sam tu sada snimam sa selfie stickom, tako da to je to što sam ja imao da vam kažem. Znači bukvalno sad sam u instalaciji, instaliram igrice koje mi trebaju na novom Windowsu i tako to. Ako vas zanima, vratio sam se sa Windows 10 na Windows 7 jer me previše živcirao. I to je to što mogu da vam kažem za ovaj video. Ukoliko vam se video svideo, ostavite like, share, sub, mi svim u nekom narednih videa. Pozdrav!